Ninze Rachel Magola, Dr. Naviso, Baba, Chitalo ino aitwa Bazakatonda abaide mu bungi muti okuwerekera baba waife yali he must be smiling kuba n'omuntu ow'abantu awayana buli muntu omwembi gwe tulwaine naye bwe kaseera ati bonoona ali kudookera mu yero lwaki toyida waife nga mukaa nti baba iwe wajja ayeira oyireeka twena tutayire mu kukabulu to honor our father. Baba w'omulamirembe. Nayanziza Loyi Katali omwana mpu w'ekitundu kitalo ino ekyokuviirwako baba waife. Nze Loyi Katali ndi mwisemu waya kale abaire baba wange abaire nga bw'ayogera ng'ali kutukoba abaire ng'ali kutunenya ng'atoola muntu okutoolako omwisemu waya abo abaidinda mu Kiidi era nasemba okuba naye last month nga tuziika muzeeyi Mwembe twali mu church baba bankobera ati nali nkali kutuuka nga Dr. Nabusu najja okusembayo kwogera bonna tuuka baakoba ati Katali nali kusembayo nakoba ab'ekkanisa nti Dr. Nabusu alina okwogera ate alina okusembayo because is our senior, he is my father, muko wa mugenzi ate kakensa era bwekyali era mu kyaki omwo atera okundagaana yandogera ku bulungi abaidinda mu Kiidi abairainda eno abayisemu waya era ng'akoba ati ekika ekitegeevu eky'omulamuna mu Kiidi aye for the first time yandeta ng'ali podium yankoba ati dangugeme ku mwangalo nalitiidi nti ali kunsiibula. Dokita yankoba nkubingi ebyokusoma in particular yankoba essomero lya Gonzaga era ndi kuyida engeri gy'agiye twali suppose kuvisitinga naye ndidde mbona eri bwe yankobaku ku ssomero lya Gonzaga e Kagoma kamalirize nga nsiibula muzeeyi waife yalwanira Butamiira abalayinda Busoga abalayinda ekika kye abalayinda Uganda abaire nga ni kakensa aidi ebintu byonna bino ebifa mu Uganda. Baba Katike, when my sister got a PhD, Dr. Joyce Abaliwano yamukoba ati oba ya 2015 in the whole Busoga ekitegeeza nti n'okusoma aidi abasomi ba Busoga PhD dirimeka ebintu biri bitya. That's the kind of person gwe tuli kupenga tribute gwe tuli kusibula olwaleero. Kamalirize abaire Mwembi musiibule abayisemu waya Katonda yatuwa kirabo. Tiwini tya tiwini tya papa tiwini ta Jesus feet tiwini tiwini ta tiwini tya papa God be with you tiwini tyagi. Abaire waidini kanisa mwesibe ku Yesu kulwambu Yesu telefone namba ya Yesu erigima 33 mwida kutuuka ida kubalwanira mwebale kwida mwena mukama baize enyembe FDC mwebale kutuikiriza nitwogera maisini yabona hona ebonandala munansoniwa ni chairperson wa the professional accountants in Ugandan Parliament. Oyo ni mukama waife, ni mukama wa Bahati, ni mukama wa Musasizi, nga ba ministers ndi wipu waibwe. Mwebale kwida mukama bampere omukisa mutambule bulungi tuyanziza ino. Yes. Oyo ni yali Frank Nabwiso. Gwe nakola kuku naye. I have never seen a person as Frank Nabwiso. Lwali lulalanga ensonga da Butamiira district twatya ama meeting nga Busoga Parliamentary Forum group nisibambi nga ni chairperson nisibambi ya niga yavuma Frank namwiza kumbali namubuuza amukoba nti muna Frank Butamiira ejide eida kujja katu negotiating batuzimbiremu amasomero yankoba nti Kasigwa bwene kisoboka ekyo
namukoba that is the way forward, otherwise butamira eida kugolola. Twaira meeting andozanga nti Frank mukonvisinze. Twatuuka meeting Frank yakoba mbe oba eje aitida kuikiriza oyo n'omusaada gwe tuli kulekera leero. Frank was a great Frank man. Frank wumula mirembe. I'm saying this on behalf of those that served with you in the 7th Parliament. Twayingirira kulala. You stood for greater ideals. Very few people stand by their aspirations. Obwire bachuka musana bakola kindi. But Frank was never that. Era ndikwenda kwebaza organizing committee abategeka omukolo guno okwerekera Frank mu bitiibwa. Mwebale omulimu gwe mukoze. Naenda nebaze abenaja nankumbi. Wairenze nawumula emundu nagiza yakubombolola ze nawumula. Aye ngaki mwebale ino okwerekera Frank mu bitiibwa. Nobugambo obo Frank, rest in peace. Thank you. Katikkiro waffe ba members of parliament n'abali wano abakulembeze b'ebibiina baliziba naife bona mwena mbiki byaimwe twidako bandi kitalo ino olw'ebiseera eno tiimu yembise nayo emperekeireku ndakwanula bwa chairman yenka chairman wefe akalyamawo wa wano nono chairman wa National Unity Platform mu district muno. Ife ng'aba National Unity Platform tusima omulimu ogukoleibwa Honorable Dr. Frank Nabwiso. Era twendo twasheta ourselves n'ebibeno n'ebyogeirwa abogezi ababaire ku wano. Ayo kwanda scoringa amani ga Dr. Frank Nabwiso. Tujakolesa just one analogy abantu bategere Dr. Frank Nabwiso nani era abaire kuki. Mwena abataka bali wano mu Kidi bulungi nti Uganda eno tiyatandika na 1992 wetwafuna independence. Abafuzi b'amatwale bali bagitwala okumala emyaka 10 bamala bagitwiriza nga bagikyamiza. Ebyobufuzi ebiri mu Uganda olwaleero tibiri kutereza bukyamu obwateebwawo abafuzi b'amatwale abali wano emyaka 10 byafuuka byakulwanira ofisi. Era Dr. Frank Nabwiso engeri abaire abonamu ebyobufuzi awo ng'atuumawo ng'alowooza nti ebyobufuzi ebifaana bityo tibijja kutereza Uganda. Era ng'amaliriza nenda okolesa disanology nenda mulingirira Uganda nti kizimbe kyazimbibwa kya fulo 10 kyaidamu olutanda ku fulo ya 50. Tuba tunoonya enginiya anakitereza. Enginiya yakabuze buli aida ajja wali lutanda yalongoosawo yamalawo paint yatawo langi kyasigala nga kitoona. Dr. Frank Nabwiso wa byabufuzi abaire anoonya enginiya anajja mu foundation y'ekizimbe yabona obuzibu wabuli yalongoosayo yatawo waterproof amaati gadde makola ki kujja ku fulo eya 80 emeka eya 50. Era abayafuzi abali wano abasinga muli kuwagira enginiya ono anina ku fulo ya 50 n'abona olutindo n'amala obumaale n'ensonga lwaki ebyofuzi tibikola ki tibitereera. So kiriye muli okunoonaera ebyofuzi mwenda enginiya ono ajja okumala ku fulo ya 50 olutanda lusigale bw'amatima oyo n'ekiseera kituuse gereku nti yali kujja Katonda amulamuza ekisa. Aboogezi mubaire muli kwogera nga wano nti Kibondo FDC ti Kibondo ky'abafuzi. FDC kibiina kikulemberwa Honorable Patrick Amuriat, kyakulemberwa Honorable Jack Sabit, kyakulemberwa Nathan Nandala nga Secretary General. N'olwekyo bano bona aboogera abeepaatika. Ikiriza baba twanirize baba twemerere twanirize baba Secretary General memala asobola okwaniriza abakulembeze abandi abaliwo
kirya wanzala idda mudaikandala obenga oligano ngaga buli muntu ekitiibwa so tunatwenawe tuba twenda Dr. Frank Nabwiso tunatwa twemerere tumuge ekitiibwa nga bali kumutaaku bendera n'olw'ensonga eyo ababaire babuusabuusa nti galiyo FDC najja nankumbi galiyo FDC katonga ebyo ebintu bizira mu mateeka ne mu mazima era nenda kusiima muto wange Mwiru bwe yasalawo okuva mu FDC yajjamu anti yajja atyo mpolampola yavamo anti wuyo ali kwingira nuupu mpolampola ayiwa okusigala awo ng'okalwana nti ate tuli katonga ate tuliga sigala wooli mwebale. Secretary General amaze okutaaku bendera eya FDC Secretary General webale era foundation ekoze omulimu munene ino okuta omukono mu mukolo gw'okwerekera Dr. Frank Nabwiso anti FDC mujibwera yabaire mp wa Kagoma ebisanda bibiri ebbanda erisinga one time yalitama endala Brandon olina okwebaza Kagoma olina okwebaza Dr. Nabwiso singa taliyo singa tali mu parliament Dr. Nabwiso yabaire muntu waife wa FDC wa maini obwene ngeri okerere mu FDC yaida yakobeti FDC singa mwena era twenda tumwebaza nti singa ti Dr. Nabwiso singa fa bandi tukalikemerera wananga ba Secretary General tumwebaze era tumwebaze lala indi ditagire era tudakumira tumugobereko bana tubintu bintu bingi tusobola kwogera ku Dr. Nabwiso abala yenda FDC n'omutima mulala abala yenda bushoga n'omutima mulala ekyo kitulaze nti ebibiina byona batubitayire aside lero lonka lwemweneko ebibiina bili kuziika omuntu nga byona bili walala ekyo ekibiina ekisinga okuba kyempisa ye FDC singa ebaire ebibiina ebindi singa bitayire wano entalo naye ffe ba FDC tuli n'empisa ffe twenda kubaga mwena abaidde wano okutuziikirako muganda waffe mukwano gwaffe tuli basalimu tuli basiimu era tuli basiimu nga nenda okumaliriza naye alikweta bosi wange Honorable Jack Sabit chairman waife kampeko mwanyinenze salam alabala museko my sister salam gaita kuife twena tukungane wano kusibula Dr. Frank Nabwiso family ya Honorable Baba Bishop mwana Katukiro wa Busoga ba honorable ministers omuli wano cultural leaders religious leaders abakulu abekibiina nze salamu niba nange kyetwatandikawo ninena kuuni njino aye ndinena kuya mirundi mingi Kula Honorable Frank Nabwiso era kweyindi njagireka onakulwalero ndukozesa okukuwesa ekitiibwa nga bwe kisaanire bana ninze salamu musumba nesiimye okutegereza okuda ku Frank Nabwiso wa Frank Nabwiso mu biseera bingi nga tyamanira mu Forum for Democratic Change namana nga nakulira AIDS Information Center era twakola naye emirimu mingi nga ninze nkulira Uganda Red Cross Society AIDS HIV program siri mgwembonena kudino yawola era mlia naye nemere mwaira biyaka mwagala aye siri mwife gwe twakolamu yali musuwa kugema lero encho wafa so noyo Frank Nabwiso kwenakunaye emyaka nga 5 naira munakola ni Dr. Nabwiso mu parliament nga banange babakobe kyeyasinga okulengeza eggwanga yali Butamiira era n'omuntu eyasooka
okubendulu kuchiba cheitaka. So my dear Frank Nabwiso, nkwebaza nkusima because you didn't depend on anybody to do what was right. Twaba nakasatiro akabudagali Migereko ne yali minister. Kwenda twogere ku nsonga ye bali twiba. Era nga bwe mulibona bwe batwibye. Budagali bagitulya ku batyo. Aye nga bali tukubirira mutayogera ino muna ife nali ku banange mutono na mulimo bino twabirengera ira aye nga batuli emberi tibabibona. Bana twayendeza ino Busoga eno ebone ku bukulembeze bwa Dr. Nabwiso. Era twamuwa kadi ya Forum for Democratic Change. Abe nga nasooka mu site empya ke yeidinda. Banange mwena mweno mwatwendeza okubalaga ku bulungi n'obuwomi bwa Dr. Nabwiso tubebaza. Tubebaza ino. N'ekibaleese wano era n'ekibatambwiza yona yona Dr. Nabwiso yabitiire. Nenda bakobera kino. Nti eriyo omuntu eyayenda ino Dr. Nabwiso yamuwa emmotoka ye. Ati gy'onooneza omubululu. Kasoboire kwida wano ni retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Eriyo kwimwa abali ebiire. Abaire muziko. Abaire muziko. Lwa Dr. oyo. Nze nakola naye mu Interparty Corporation. Era nakola naye mu Change Initiative. Bendifuna ebiseera ndi babaire ebindi. Amuyikirize bakobere nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye mwikomera yali yansabye nze salamu ntuuse okusiima kwe eri Dr. Nabwiso. Olwebyo ebiseera bye yakola naye mu Forum for Democratic Change. Byatugwaku. What happened? What happened? This is indelible ink. Wentachikola. Imwe abasoga nenda kubasiima. Mwenze Dr. Nabwiso, mwebale ino, mwebalire irala. Ye mwabaire yona, Eikaliro, Eidinda, All Saints, mwebale ino, mwebalire irala. Olwaleero tyegombye kwogera politics asinga gano. Kuba tiri mulimba, tiri muguya. Kyenva ndikuwa Dr. Nabwiso ekitiibwa olunaku lwaleero tira kwogera bisinga gano. Aye banange mwena ye batubingira nitujja abakanuuni eidembe lya Uganda. Mwebale butakola ntondo. Mwebale kuikiriza nti some things are bigger than our emotions, bigger than our pain, and Dr. Nabwiso is that one. Mwikirize malirize nti ndine message ye bampeereza okuva ku Twegaite globally nga kino kibiina ky'abasoga abatyama mu America era nga Gilbert Mulavi Vice President n'ataire ku signature. Mama bakusaasire ni family mwena babasaasire. Obubaka buno ndi abo batuusaaku bampeerezebwa mwami Andrew Mwase Boston ni baine Los Angeles.
bakagwa tubasiimye ino mwebale kwidha kuwerekera Dr. Nabwiso nimwe banange mwebale kuba mu mpisa kubale twasemba okujja eteeso twalwanira omulambo leero tiide kulwanira mulambo so mbeyanziza ino mwebale ddala. Webale mama salamu mumukubireko mu ngalo leero akobya ati yasiimye akiide ati Dr. Nabwiso omuntu mulungi ino era ayinza okuziika tweyanziza mama tweyanzize tenda okutwala ekiseera ekindi nekusaba omukulu wange Honorable Jack Sabiti ayidde wano naye ng'ekaalukire nenda bamemba baneke bali mwene muto omukono waigulu baloboneko neke FDC nenda kubeeza muganda wange wanzana mais local boy webale byokoze byona nina kankomyawo muganda wange Dr. Nabwiso Katonda akuwe ekiwummulo eky'emirembe baba anwa